أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Chers compatriotes et les autorités françaises, je profite la veille de l'invitation du criminel Azali Assoumani vous présenter ce qui doit se passer demain. Une seconde, s'il vous plaît. Car les responsables de la mosquée des Comoriens à la Courneuve ont décidé de défier la diaspora comorienne qui lutte. Ça fait plus de 7 ans contre la dictature du criminel Azali Assoumani. Donc, ces dirigeants ont décidé d'inviter le criminel, l'assassin, le putschiste, le dictateur Azali Assoumani. Si on dit non, Azali ne doit pas diriger la prière comme il le fait aux Comores. D'ailleurs, il ne fait même pas les ablutions à cause de nos frères tués. Cette vidéo doit être publiée, partagée partout, que si nous sommes là, si on dit que Azali, le criminel Azali Assoumani, ne doit pas diriger, ne doit pas détruire la prière dans la mosquée des Comoriens à la Courneuve, c'est à cause de ces massacres, ces assassinats qu'il a commis sur nos frères, les emprisonnements, les arrestations, les tortures. Tout ça, c'est ça ce qui nous pousse. Toutes ces personnes-là sont tuées par le criminel Azali Assoumani et son fils surtout, Lukman. Alors, je ne comprends pas des soi-disant musulmans, des imams qui savent tout ce qui s'est passé et ce qui se passe dans notre pays et qui osent inviter ce bandit, ce criminel, ce putschiste pour venir ici. Là, j'appelle aux autorités françaises, surtout dans la commune de la Courneuve, de prendre ces dispositions, car nous sommes prêts à mourir comme nos frères. Mais on ne va pas laisser Azali. D'ailleurs, nous avons soif de la voir comme ça. Donc, tant pis pour ceux qui veulent l'appeler à la mosquée de la Courneuve demain, puisque nous savons pourquoi on est dans ce combat. Ces gens-là sont tués sauvagement par le criminel Azali Assoumani. Et tout le monde le sait. Les autorités françaises le savent. J'appelle toutes et à tous d'imprimer ces photos. Je vais les partager, je vais les publier pour que toute personne qui va venir ou vouloir venir demain faire la prière à la mosquée de la Courneuve amène cette photo, il peut le plier pour montrer pourquoi on se trouve à la Courneuve. Et là, je pense que demain, c'est la dernière prière, puisque la mosquée doit se détruire ou doit être fermée, si vraiment les responsables de cette mosquée décident de nous défier. Ils vont voir, mais nous ne sommes pas des hypocrites quand on dit on essaie de faire. Et on le fera demain, si on est vivant jusqu'à demain. Vous allez voir, vous, qui avez invité ce bandit, ce putschiste, vous n'avez pas honte d'inviter un voyou qui ne fait même pas les ablutions pour venir détruire la prière pour la diaspora. Vous voulez défier la diaspora. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans les aéroports, dans les douanes, nos frères et les autres. Donc vous avez décidé de laisser le criminel ou de l'inviter pour venir diriger la prière. Ok, on va voir. Et j'appelle toute personne qui ressent ce qui se passe dans notre pays, qui a perdu un frère, qui aimerait un état de droit dans notre pays, qu'il se trouve demain à la Courneuve. إذن أوجه رسالة لمرة أخرى لأي حاكم عربي
يساعد ويساند المنقلب المجرم عثمان غزالي. تعلمون هؤلاء هم من الشهداء الذين قتلوا على يد المجرم المنقلب السفاح القاتل الدكتاتور عثمان غزالي. هؤلاء الأشخاص الأولاد، وبعضهم كانوا في الجيش، ومع ذلك قتلهم المجرم عثمان غزالي وابنه. إذن هذا هو السبب الأول الذي يجعلنا نجاهد، لأنهم إخوتنا. فهذا الظالم، هذا المجرم، هذا القاتل، هذا السفاح عثمان غزالي يقال أنه استدعى ليكون إماما غدا في صلاة الجمعة في مدينة لاكورنيف، خاصة في المسجد القمريون. فنحن نرجو حتى اليوم لكل حاكم، كل ظالم الذي يساعد ويتعاون مع هذا المنقلب، هذا الظالم، هذا المجنون، هذا السفاح عثمان غزالي، أن يقفوا، وإلا ستسأل عند الله وستندمون. ولن نقف ندعو الله سبحانه وتعالى ونقررها حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يساعد هذا المجرم. انظروا هؤلاء كلهم قتلوا على يد هذا المجرم، هذا القاتل، هذا السفاح عثمان غزالي. فبرجاء البعد عن هذا الظالم، هذا القاتل، يا حكام العربية، يا حكام الإسلامية، يا حكام الأفارقة، هل تريدون أن تدمروا جزر القمر؟ إنه رئيس حكم جزر القمر أكثر من 15، وجزر القمر لم تجدوا لا مياه، لا كهرباء، لا تعليم، لا محكمة، لا أي شيء. فكيف تجرؤون أن تساعدوا هذا البلد؟ بل يقتل ويسرق ويسافر ويظلم وينافق الشعب القمر. فحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. Vous n'avez pas honte de coopérer avec un fou, un voyou, quelqu'un qui n'a même pas honte. Il n'est même pas capable de donner de l'eau à boire. Il ne fait que des arrestations et tuer le peuple comorien. Kwezi watukufu maisilamu mawatwania, wakati usauja sijabano usiku wa leo na miti johanze message ni wasuli haina mahala walum komori yauka ngamzi juondo rondo yauka uko usiku wa henda uja yoketina mana hobaki mruka baki uko usiku wa ufungwa uja mruka na ukanziani sha izo sisi raka ujari mwabieri bano usiku wa leo domlahani yaukana emadhamana waho msiru wala kurnevu baada dhamana hatu Dr Alidi Ben Alidi wahe appel de Paris au collectif de Paris na wele dhamana wahe ze collectif yede rais waanzishia wapa alafu haparo waanzishio msiro emadhamana waho msiru wala kurnevu yaukana ngamjuwao izo azali yafanya ngamjuwao izo ngozinzo ntipia na mwishiendo mbehai na bahandu walum komori ulona haya ulona ubinadamu ya joantizenti ya henjema ya yaone video yenu usiku leo hautukufu ngamumfarioni shantum mforsen ngamumtarajioni ngamumtafadhalini mpartage video yenu shantum forsen kuzo tukufu aizo doka Dr Alidi Ben Alidi baada bunjili ralifanya si appel de Paris wafanywa barua ibeshewa emeri ibeshewa prefecture ibeshewa omsi wala kurno vya ukana nyoti pianga nyokura ya ukana azali hawa na nyasi wafu hafungo wasaya monawe za jiri zahi mwana mshoha tu Fatima mzee Saidi wa mjini Fumbuni ni mwana nyasi hajimbaye no wadunga ezo ngo bukodezi uhundao no walo mu prison bien sûr awege amumjulisoni bwa komori ni mdogo ni masahidi ban ishelezi jo jiri maudu ba ngwa banda tukau jambe wanwende ngwa wanaona misihiri na jaucha zanda no msiri ula emadhamana waho msihiri wala kurnevu hau owandu wakautange mapesa msiri ula uhulu auke wa hatu ngabo mdani paramba ukana azali zanda ni de hambu
abonga mina wenchi shuani mituje mijiyo pia ngabina wandu singani na yonti pia sha ele bavula tutsanga haruma msihiri waho wa Komori baside hambu kama de mtunde mabuku ya wandu watsanga haruma msihiri uo ngamjozi wona yabo kanga msihiri nuwa hawesema li za hatu ezendola za hatu za wajomba hatu ne zenyapati na hizo hambu kwati ya ruma wandu watsanga na waude madama na wala kurnefu waho msihiri wono wazamba o wazijua o katika za mtonda bobandu nyoti pia ni msubala mbio msomo hiti mashema na watoto paro joja mduwa neketsa tirongo ndo kanga mjoka hizo na bawi hizo kweli kamjatanga abuna na mtorila wa zanda ninyi nyandu msaidia wazalia unyi wandu wa hambu na mjokana kamjatanga ne ulone listi ekezi janga ndo mtoliani omona mabavu pia kautanga mabavu pia kautanga kamjatanga na mwede ekenga manzao mndege azali ya jaswalisi na mawa msiro hanyu mwede mpare ya jaswalisi yode ya mahado nanzoni ya beban ntina umani ne mejia hambu banga mina wanzani wenji hata mtuje nga mina famiga mina wanzani mina mwabia onibana sheye wandu wakautanga walone makirita sina hizo pia abanga mjoke matomana wapara wazali waodo matomana wa msihiri shanga bo wandu yabo tena wa msihiri waonesa ke listi tsainu wawandu wazima watambi haonezi wahunda waone diaspora awege ngamumla honi bo Komori yauka harumwe Qur'ani aya yone saukana inna maw'idukum as-subh alaysa as-subh biqarib basi miadi ya hatu maudu wa dhuhuri harumwe swala ya juma la kurnevu ngamdona hula tajuka hucha kema udure ya pasari yifenga rjo ufeke maudure ya pasari fungwa ngarjo fungwe kema udure ya pasom siro la kurnevu upula ngojo upula kema udure ya bidu balo ngojo ubalo baada ile mchili appel de Paris ralifan ha adabu nastahira nzishia madomana wa msiro la kurnevu ya ukana unti Komori ngari dara ulao ngari la pizi wao rasi roarizaya mahosamishana mabweze na maraua les chiens rirudi ezepienga mmonao ya numa hadisi ezararu ngari wanao zela duani ngari wanao namna retrete wao kejatosha wananyaswa ulao wafupia elistin rieleza madomana wa msiro la kurnevu na mshiendo hizo na bao madomana wao ruwabeshe waoneswa zenogo zinu pia ngwazijua o shawa decide ukana ngwa paro azali aje ya swalizi hamvu ngamona wanu pia madomana wala kunwe vungwa joko wana wanu wa ulwa wakilaba na wafungwa hizo zote pia ngamona uzinu shawa subuti wambia azali aje na wojo ukana owanyanya ho wandu wanu pia ngwa Ufaransa ngasi Paris ngasi Marseille ngasi Lyon alafu baada waparse barua waparara isi wa hangu Dr. Alidi Ben Alidi wa hatu wa appel de Paris ngwambao ya ukangwa ndo wafanye mekurant banga abo ndo wanzo ajwamenye bahari ambassadeur yodo jaya abo yeswalia wala ambassadeur mana bako mitiro amfiliha ambassadeur ole apula ni azali ajafanya hazi shabana to walo Komori wala harumeze gouvernement ngamjo kanga abo wandu atsomba indu wale ngabo wandu atwe sho wandu wari wao weifakirwa chamdada abi weilukumani weisufa jihadi weibelu weazali weifatihu wao do wandu ikayao ngari juwao yakana wanu do wandu waro hitwa walona karate odunga abo pia awandu ambao ndo unemba indwande ndibana bukomi mitiro amfilika na wandu wadunga bavuni hapo habari na azali na lukumani na fatihu na fakirwa chamdadabi na belu wao do wandu nijokana wandu wa jereo wandu asiswe madzaha wandu wa wandu wa hibao wa madu wadunga bomba visa wezi za tambalia hizo za Zulu za shindwa no ulezi amuga baskazala do amana wa msiro la kurnevu ngabokana hari ambassadeur yodo nda swala bala no kaba kabal abongo jitrompe wa do amana wamba wizo Allah billahi ngamdona la tamau ala fungwa mbongo do afanye men courant jo fungwa wa Komori banemana wa Komori wa soja wa zihi republique balanga bo wale mewa ngabana na kosi chasi sikador chedi ngoni siti wana mapede siti ndo kanaba za telefoni zira fili shaba sikro chetu Allah ntwamile kamdaro malama tazinja arumwe bwana ino madami wallah ntwamile kamdaro malama tazinja madami arumwe bwana ino mimi ntwamile kamdaro apizi wako madami arumwe bwana ino ngami bana basi zinda zile na kosi utaji minga mjokanga arumwe haki sinauri ya mtu comme si wala kurnevu ni madamana manzo upulwa maudu au balwa maudu aurife au mfe maudu basi ngezi jo ujiri maudu
abonga wezo maana waho umsiro wala kurnoevu wamba ukango dafanye mekurante bahomba na mziazali haina mndu mwenza akili yaona mndu yanti aje bahanu ezi report neza nugo za misafara nazila mndu be dossier et que dossier jaitwaliwa yodo katondwa kwamba kana welcome au no grata wewe ngawe bienvenue gojo ke yolo harmo mahala ni ban au ti teno ngabatoka problème. Tu n'es pas la bienvenue dans ce pays ou dans cette mosquée. Abange kama domdi dara wanyama domana wa msiro wala kurnoevu cha wallahi billahi ikazi jo bila cha ubure amjuo tsati tarashel wale wakati niko fanya zinje direct zangu garini wasaya wala kati na baba ntsina da ho ntsina bahanu amimle shanga mwambie ne kana wala mi tanza wanwa jomba kama botao kabati jo shinda yanzi ngewa kamdo yanzi ya duniani bana kana ke mzaza zangu na no kabati ikawewe domana wa msiro wala kurnoevu ngorenge kana kweli mwazo utefiye si wandu uliliwa nyanja si wa hapo wasa wafungwa wasata wasa komore ndo wafungwa kweli ngo subuti uambe ngo jona azali ya jafalize wakati jafalize ngo jamenye swala mana hemada ba tuka ukansi ameka dungo azali asali hapo tena yo mala ba mati haukaka basi mtu ujo subuti ambe hapa rona azali hata wasa nyoti pia ngamjoko wenji wangu wana prostato wenji ngo wana salasul baulu wangu wana tabu shina majana maidi wangu watungo ushindwa ne hawa na ile kochu alafu ina kati ngucho kama gari nazungulia hata ya jianje bala swalize basi ya jwaro ngobari ngena masashe ya maposhi ya ukana ile kojone show pia ngezo njira bala mdomde kama mnikeze swala zatu kana swali zao ekangabo mala ba tuka umdunga kwa cho mdunga ya do ambo mnyanya sha eka swali bese wakati ya jo swali zao aungwa bwezo bese ngari nyondi ha mimi far mtuvumbu wa wandu bese alera yo kamjomde kama mipirizo aunga minga ngami titwabani yo tibaliliyo wallahi kasali njo chacha ya swali zabo chao akusiko hangu bese usaucha maudu bese uswangu cha maudu wallahi shaga mjo uone ngamjo uone kana mimi tindo waho mnyanya ni mafiti wa wadungo kai ko moramba na mjeunu na mchecha anga tukofanya na ufunye emanja ebe orege mafoto ari musema gilisi na mila zo mwana maudu gazi chochi amugetika ndani hambi rimbeshani barua adabu na stahi alafuka manzo mdidarau kama manzo mdidarau manzo mdiwazo kana bandu wananya so ro wafu alifunga mwana barenge ya wa mjemjem ndofanya wahun kiranu komoreze nkazo chonda ndo barenge ya bari ya dojusin abuga buska uchamani jamado ni mpareni bwatata hanku badi o wandu wa Zulu malaba watona ubinadamu watona hayo wauntu wapara haina mzaze ya Zulu haina mzaze mwenza shonga haina mzaze boko ekana irumbi utsusikini ya wanu kaja paro zaya katina irumbi katina haya basi uona tije sha haina mzaze amtukamona ngaptodeni parwa za teransi haina mzaze mwenza irumbi haina mzaze mwenza sheo haina mzaze mwenza ubinadamu usikinio ujuo udiro wa mru kaidani ujuo udiro wa mru latwane mrume ujuo udiro haina mzaze mfaiko zani hasibabu hamidi ya mana hau mrume hau mana mamru ujuo enyonko ya ida basi ngari mparao ya wasuli maudu haruma o msiru wala kurnevu avant bien sûr namjena kabula bari abongo aparao polisi wajewa rizia ina bahanu no iri azalia swalize wafanye jakomori kamtuona wanadamu ndokane mdwe wallahi ka basi utosubitia la bekana yedo na etawaz azalingo mshana ni honge abongo tro azalingo mshana ni honge abongo guyelo gutabu dobi utoka subitia yambe hao na azali na mumtu mdabani yao na mumtea wafanye jao ulako mori goda aleze nrovi na zila kwa tujua tawaza kwa tujua jao wafanye hizo abinga basikanza na behido haina mrubo ko eti mnafiki uamini ya ukanari uliliwa rifungiwa ngari daraulwa o mana msho hatu Fatima mzee sailinge pirizo alafaza lingo do yarange mana msho hatu ya mto pirizo ikangu jone ya swali sabana kama disobo ambajini ekwamba jini kamjarede hawana zifi marede hamba ibitsona maana mdungu enduju imdohorani ngamwendao ekanga yimisio valeur ya okanyi de ntenku ekaela arif metra la arif linti jendo la bure na cinema uifanya ao basi pararema Afrika bakabati uhuono kadombiri ngo tondianga wiho parema Afrika parwana nyobe mwana mshwa zingaro daone mabani haho maudungari umlindao ni mswalie juma la kurnoyevu bo metra la arif yode risala lelo kama disoba chini hucho ikaba no kutso zunguri ya bure na cinema au stafidio ne bwana ndini inu ya uka ina ujo zingara bahandu wazali ya samba zeti basi maudu nganzo ujo kuswali la kurnevu oboti juba na mushiye ba salatul janaza lil ghaib
Et kega sibani kemu tata tasirjani si mdote mapozi regarde te placer onisi. Mda haramu yari ulilia yari fungia ya tongeza rajara fahunu ngela kurunevu maudu. Basi gari mdina onila kurunevu maudu. Wallahi bila hejoka ujira boze jiri. Ba hingu jomba enda zako wewe. Toto umenyezi nsabu za par. Maudu ijo kila zali amba enda zako. Yode ndugu ya madu ndakahombea bu mithra larif. Ekeba ngo wano hembana. Ekeba ngo hisi ya ukahutola mji. Na weba na urumenti ya hatu wametra larifu. Akawe mdu wa sharia, we mdu wa tartibu, unyongo, hango, otofaya mpangu wabu andwa nukana kasina manada mtuwa iru wakili, chatide shenka adane she irorovu. Hai. Apage abubu larifu. Uonema na mshwa wazingaro, urema bali, mtola mji, mreno hapa idutona mana, tawe miduke tuka antibonti. Wandu ngawe hamaza ali, udunge siamfiyo. Basi kenga mwe kweli, nganzo uparema Afrika wajuao, wahe, mapana Afrika, urudi uparema jini. Wasuli maudu arumo omsiro la courneuf ba de que vanu sauto la filia ne ba vuna mintu amini kuja tola filia bo metro la rif o andwa wareda zema o andwa wasaidie partiri jada ono andwa maudu ngari mlida oni ba maudu ngamjo uona maudu eni omdu so jobe hawandu ya mamedali swali le kalima lo kemzenge na fu ya mahamengi yo ba bongo ntijubana Eikoni ho alola wariga woni keze hazi owenji ngo abonti chobana. Kari kwambi yao. Yauka haina ufanyao no ili uwa unio wakomori. Wakati uja para haina mru mjuao, para haina mru IPDC, para haina mru uonese ukana kuja isadaho, kuja isabavu, uonese ukanga webanu, aunga wena udwamani. Para haina mdu mjuao, haina mdu IPDC, haina mdu ya jabo maudu. Mimi mtuka kazini, mimi mtuka kazini. Nezera wanrupia watawe. Bawede mnara mura kaunta hato ilelo. Gabo wanru wambangu wanzu wa mrengu waronese. Na yaboba inge ajaswa lizari fungwa rifungulo. Allah inyo wanru mlo mato maneke mumparabo. Mtiyo tukana kamtuka kana amani yabo. Ngamdori ona. Kabo risari rambo kana banyi de madi yu hatu. Mjo kanyi de madi yu hatu. Kamtu hisa ukangari ula wao, ngari fungwa, ngari dorumindo. Manamshu atutuwa rengwa fungwa. Shanga mdongo marengeli kafiri. Mjuao ya ukangela budio nyo hana makala lao na walimu. Njomdi rengeli menye swala ya diaspora. Manahe machui ya tuka uhima ya mbia zalari swalis. Manahe ya hemalaba ya tuka ujala tiziwe juma. Naso menjeni ni tedezwa ni daba li toto manga version da hobi toto ni jwa yo kakel jatawaza chale de livaize siri di jase le contrôle ndeni ya jentali ya swalis. E ilo daba dali bili tuka kubadili bunge azali. E ilo daba dali bili tuka kala kurno vlambe bo azatende ya bo swalis ya. Banesha tungeza na tene banu no katila pisiwa wallahi mtu amele kamdia rumala matazinja madami arumwe bwana hii wallahi l'adum 135 direct. Monsieur, venez votre carte. Vous savez très bien que vous n'avez pas le... Mais là vous avez décidé de venir manifester. Alors infraction. Rirez-moi c'est la manta, rirez-moi 135 ambassade, rirez-moi roulari. Kabati problème. Garde liba. Garde liba et kasita. Abagabo tikanzani timisiban ni onesebani yokan mamedali swali hii mala ulio yabo ngawa telefoni wambia ina mtu wajue wachi ni pare mzo wangu mzee Shirafi wede mwenye washili ekenga bo wanzo ekenga tukubali yo washili yo ya ekenga wena wandu wa parti ya kadim ne alliance ya hanyu mazifani no wanzani waho wapare maudu ngariswali yao la kurnevu banito kwa bidi nyinyi bomzea Shirafi bo Mamadu bo Elarifu bo Hassan Hamadi bo tosha nyoti pia wallahi itokobidi mvae maudu mtende yako. Ezajiri vous allez où monsieur? Je vais faire la prière. Wakati yezi joka ujirizi jiri yako. Kamona aina mtu ngamjotie le photo linu bana aina mbia imprimer e ujoka huja ya balele photo linu. Ya balele photo linu. Amiri namdete zembane mabunu kuyao babanu wanda wa watongezari wandu wananyasi wa ula wa hafa alafu lelo karitida sina ngava na washenzi na wana mapete na wana wazina lelo ngari lindao ele kafiri na mbago litore yao ne wandu wabangu wazo pare azali aje ya menyele swala ya him wandu watuka ukubali wadunge mndu wika yao mushrik na wandu wamba inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi weke zengo za pia ngono walimu wakatwamba lillahi hu alafu ezabili sonti pia ngari konti obala dakika 10 natawaz audhu menye atishindwa ni ajauja
wakabati mdu jopa ramba kana azali suwa janjo mshanani ya mungu tawazu au handi ya mungu tro fumbu ya wo mshanani yu ndotola wa joma mfu bora mimi ndongowe bora mimi cho mfikiri zongo ya zirenda uzinu wa mdu ulo na hajana mnyezi mku mimi ya rongowe basi mimi yangu kana aswaliza jao basi ya batika ujaba njeri mwambia nyawukana ima to amana ma decide ratiba wana masusu wa zali bwa miri udaze ushizo na bao haina mdu ya paro roha mzee ashirafi ya botsati urongoza gouverneur Hassan Hamadi we mdu wako husomeso wana hatu nyezi mkungo cho ulibandu we mdu wakanenti iyo arumeshe siwa isho uroha hasiba bukuja kanza ufanya hazina mshenzi huo gari kushukuri ya uli ubeshele maraha mtukufu gari juwawe adabu yao amunga gari uparao edimani kojawe arume dimani kojo atengazicha ngawena para ina mbulenda boma udu aina kutojo jabo wabuba inga mchowona mtijemba kibanga mmono ze grupu zilo yabo eze grupu nene wana idini wa Facebook na WhatsApp yabo leo kabatiza WhatsApp emna haramu ya riulidia emna haramu ya rifungia emna haramu ya dharau diaspora banunga mtukwa mbeze bien gizo hadi shaka mtu elewa zabari enga mjuwao hizo wandu wanu walivisi wao komori hata wao warile mambo dainu wanu pia maududu wa jojo wakana ni wanafiki haunyi wandu mwanao risanga lijo ndo msiri wa komori intide michilo nezenkazu no abamu wadungo henda wenda baza ritualisi ya buri menyele sava on s'en fout ritualisi non azalika na umenya titanga si wandu atange mabavu ya hatu ezeshuli zifanya marangari fanya kanga batola mapesa simengoni mabavu ya hatu ne michi ya hatu ndifanya ezeshuli hizo de bamba ndo wasanganya mapesa ngaro hamsiri wa komori wa baba watola lifumvula kanga bandu watuto ulonele buku yode hambuli ya tuto ke hambungu anzo wali darau wahara urongoza azali ngena wadi wa msiru wa dorega azali ejai swalia shoti do msiru la kurnefu kaipa sawa wallahi ni fema udu wallahi bila ikenzo fema udu kaipa sana je pilizo madu ngamjonjia kaipa sa umsiru opulo wa maudu au balo ngoba ingo jo balo maudu basi amnadi ndem haramu toka usubuti ya jambo kana ngwanzo nyile matongeza karja tongeza rogo mna haramu uo mtoka hariwa afungwa na nyasi kabati uhisi kana Fatima mzee Said uo mdulo na wana uo mdu mfanyazi Faransa uo mdu ya fa yangale famia yahe uo mdulo na mrume shahare ngwa hedi afungwa yabo habari lwa bureza habari hamba ngwanzo etat de droit ngwanzo nsi ngwanzo daula ya haki wakemaji wakemwenje wakemsongo wakeunono hari ngwa hedi afungwa mdasa ulio ya umdailia ngamudo mwabe azali irudi uchi ntojo uswalize bantu basava ola wayabo ndani si onda behele tanga enyinyi bo wanafika mazi nantiri ndungo wana azali yebibe hamona tanga wana yaso ulo wanu hafa wanu namnabi mtimadani ndio mtuka kutama bekana ngondonisi ele arende uko izo ezajirini si langa tuamba kana ola mdu rito mju hafanya nziro hanezi azali zinuzo nziro hano no mfukare hafa wao nyezi mwa dajale kongo ambebona ngewe jindu bana linu langa miswana wanu pia la suparo tsa sama le ndongo chika jambe godonisi shanga mumpara amtoleni shukurie e delegation yangu wa Marseille wakahuja jerike batima maudu eza umba sijiri jezijiri arumo omsiro la corona vya nirudini kase banune onese okana ngabo wanatijana ngabo bwe comrade ngabo munyibara ka komori ngabo wandu wajua na mtolo balele foto la sambi mozungolia liberege na tuma jana shenda timabia ni ke comportement bo nyiwandu mabaga manzo sambi hezendabo ke comportement nyiwandu mabaga manzo sambi hezendabo do balana ma photo sambi libéré ça fait tellement sambi na timabia ni rantwa le shanye beso mfwe mashishi yo comme mfwe matsoganyi na mabiru comme tso na tsoko mwambiro kana na modema ule tasiri mjamdo azema haya jo ibitabwe ke comportement ndiyo lelo de majojari woni sebani yokana harifungulia mbaba hatu harifungulia wanasho hatu hariulilia ndwano haina mduna imprimer et les photolinu banga mjoli partage yao les photolinu mlibali ya maudo ni joka uja swali hai de maisila mwatoka uja waswali omsiro la corona haina mdu na imprimer et les photolinu ya libali yambe kana mdu ya chabo wode yani ulilia wode yani ulilia wode yani fungia wode yani redazini pia kama na mafoto ya hoana hanyu wala hitwa pia wana wao pia mna haramu ya wari hitwa kajaparo amba dizo mkwanza ao shatona ama pa itusona man alafu ko ninga babu hamato amana appel de Paris rien tiri rimstehini ya kana na mziaza la tije watu yojiri problem msiri wewe alafu ngamba ambassadeur ya dohucha abo sigaro reporte me courante ewa banu mtero msiri unu banu msiri wala kurunevu intiki je azali
mwambia wewe inti kije azali ya kanali no mtuka ngo yarambe hindi azali wako ngenyo andu mlonaro ngenyo andu mtwa izo mambao ze twabia mdedo wao neze bie neze la douane no aeroport ne namna mtrete wao mtoto twa uvoti mtona rongo banunga mmozo kanyo komori banezitwa za nyumba saison de vacances banyuka mtozo kanyo komori rance auka aina nti walo mkomori ulone carte d'identité nationale ya hinti yo wenge na droit ya vote bana mamerika nyo komori azali wangu somo mazani masakala vuna watandui azali wangu somo mazani masakala vuna watandui rafuma mjomjom ndo kala jari menyele swalatu ndukutawazi ambe kujela koronevo d'ailleurs kasina maitia mdomshazuki wangu Amada Sule Madame Riyama ya la mjom mtukufu wa Dijoni ndio menye swala ya hemana mshohatu Dijoni na fumbuli mjemu nyimenye bangar joka wenji yabo mtikaja lo msiri wo pulwa maudu au tandasi wa yabo au twamro msiri wo yabo baine jojiri nyido mjo sitongeza ngamdo twa wonda la fahari jo sikuna na zingaro chance lycée na baliwa ando bado la dolari mtaho na jana gabili wana na baliwa nenda ta na ka utwaro mu metro ibalo abwana mbali wo mu mamda tsika yoke na kwa mara skila ngabo ndo jiwe njiwa chipanga bana abongea ngamde chenyi wana sitana mdo Facebook bana mwambanga manzo Dauda haki Babo Nouvelle Démocratie ya mwana shewangu Dr. Gulam mwana ngabo faliki Komori ya mwana Omar Mirali ngabo enaribarikishe Komori atedelwa ni Salimu Yusuf Ejabu ngabo ulezi ya mwana mana twiki na wao tipia tumdomba ku Facebook ya mabioni lelo babo general generation swalihiste tumdomba ku Facebook ya mdwanzi hana na ndini bana na mjuhemche maudu cheronese azali au mabike banu wani mboto sisi kasina programu singa natoka wezenti kamtoka ina dada ino kamna ito mhono ya ile fa valu ndansi maudu do wantu atonesa banu kasi ngoro tuzungile malali yo rendera samba zo le tedi rendera site za banyi woni wakenti ata ya rijilo da honike oimra komta ala fude longo rijili ranzo siku ila rendera pasulu ara toze gazi 2019 ila kauja fanyi kapati siku rambangu tsengelo mara bali yo wandu wana lelo ajomba walo la kuruno ngwanzo ritarao sisi Wanzo lidara unyinyi otomba walo msirito la kurnefu kanye keze swala zanyu kama nzo msimenye na mumlalike muhanyu o mafukoni hanu kanga manzenyu andu madhamana wa msirito la kurnefu limdogo zani taratibu limbesha ni barua ababa sanungari ilalishao banando ambao faharingu la pizo mimi tifanya discours zanzi hanyu andu nazisoma lirongo wari demande par politesse s'il vous plaît nous voulons la justice. La mort de nos frères tués, écrasés, assassinés n'ont pas de prix. Zinupi yarimandishia nilizifanya zinu hataratibu hata kabati uruwazo kasi wanadamu. Basi rienjeze vite sabasa. Lirongo washi Arabu, lirongo washi Ngereza, lirongo washi Zungu, lirongo alafu lelo kweli nyima dhamana wa msiro la Courneuve. Ngalifanya ubujili appel de Paris. Na riwanzishie baundu ananyasi wa msiro la Courneuve. Onde mahala rirudi yao riswali yao zema itiza hatu. Na ruambi ukana haina mahala baduka shaka haina mruanzo yende bahanu mru calcule yangalie o wandu walo mahala ni hula e wanzo ya jewe mru hindi il sera le bienvenu ou non e kanga bajunji ya bala na shaka na fitna no grata la marhaban bika tu n'es pas le bienvenu mahala ni hon e ko wandu wakubali abadika sina nyora nawe e mara isi wa ndo amba kuja waswali amba bihun remarque tu es le bienvenu. You're welcome. Ya wakati wandu prepare mumlalike. Shanga mtuwao ya katim na mesi, katim na mnafiki. Uono inamnentia tu iliyo nyimdungo ya vakansi. Uono wandu wa ulawa hafa, uono wandu wa fungu. Shakuli ngamdesidi wakanga mparo wazalia jemana wala fundu wa manga mchukwa dama fanya mekuranta. Mufirika nangaba mwanama ujo fungwa yabo. Nitamana wao msiri wokia mchukwa bakia udo zungulia udo jao swala. Mufanya mekuranti, iba haringa wandu wachukwa ujambe kwa tusahazalia jeba la funga nzo jena yamvu wewe. لا وازو فكرة بيزو والله بابا نقر تسوتي وانا قصر ما يجادي وان مين قمدونا على تمود والله ننزل كنا موا تمود واتور اما بمني زين كنا موا تمود واتور والله لا انتم بابا نفكر وانا قرتي ها اتواريزا يا رانتي كاسي بريكي كارواو نو يليري رامبيس هاك بس يابو امرجيني ني وانا زيجان واستarabu mlone zeluha abasa kabati ya Facebook na makaulu banu azali haja mwanzo ya rimenyele swala mwanzo ya jia ridharau daena wajomba walondaye watowona SNT ule mengona mna ulio watowona mwenje watowone maji shangwa kubaliyo kwa ula rais mwanzo wajua mnike swala ya ridharau
abngabo ginyi wahe baba mlokomori amdaze mmone maudu ngabjo joze place sanyo kana sitinda nyinyi sindasi amwede madu amanga mwa vote ngamchuka uzia ngamchuka finalize sha na ntoshele wa mimi ntuvumbu wa mdu na mimi na ntoshele wa maudu wallahi billahi kamjona busirtu ala korone kabati umpe swanga rifungwao swala yunge menyango abo wakozao ngabo jo siku ila dara tambaziwa mimi sira mmali gunguno fundi mbaya pa sulali da hanga mwanamshe tonchomoni hare mwada nguchabo mwanamshe watu washili hare mwindini bahe mina kana na warange l'hôpital d'ailleurs wakati wenda wa l'hôpital attabesi la 21h ou 23h mina na kabwana e mwanama mbaye fundi mbaye mkudu marsengi hapo abuge hapo ikamhimu omwabiani okana nyandu mlo Facebook yapo mdugere mwantia on va faire ja on va faire ja we plan quand tu recherches comme une partie comme une statue wakati ya statue ngaranzo towe mroi we katina nukati utolwa havu ule menguma usikwa maudu wa juu ya ukana no bwana oi kwanza ajari menyeleze nsabu ema jeshi kama ndoda ngara swali zeba kama tazali swali ikawongea mwarjo uraki katina dura unoko ya mtu yarigulili eni uchokane telefoni ya na rengele foto yake nilo au ya imprime ya proposhoni ya jambe weyani ulilio wana kweli mtu akakatutawaza ngushiriki masahiri hari ulilia hari fungia hari hibia ngutsorenga mvi engamjwa mapesa arumila chana tsono jo shahura vanhu mitsika umia gazali homro hitwane le dharau shabano kemodo angale zema diazira ingari sari lo haru combien de milliards ya zangamiza litso udwa tanga sina iliso ndo tsona tamba maja ezema lizinu zirende waja kumena mfukare haina mro ajabo haina sikungwa joli ba 500 € haina person haina mwanadamu yabo ngamimashina ndo kwamadiso alipeti yomo watu kwa unikiwa na ebanda bofanyao wanzo deli siwende warende waloko moringo afao ngo warohitwa kujaparo amba ukana tijomo natanga niwe jautao alifunga zote ujambe kana kwanza bari kwanza profite bari amba ngabo jenisi wazojo ufanye chao basi amba mwambo wangu ukana ekati wa shenzi ekati wana haramu wanafiki basi karimparaoni jemmone si azali ya ukana yanuti mabu yanuti mabaha mafundi walo Facebook kwa nwambeze swadaka neze swadaka wajua ndo ya ukazali we ikatutawaza wengu shiriki wengu wango za walimu izo hazaba ndo zinji wananyaswa no ulo wafu ujofa hedamu ya ujofa hesheo shaha ujofa zemali za wafu shahidi mamata duna ardihi wa nafsi wa malifa huwa shahid dabo mtujua abo mdatone semaye shayo mnyezi mbude hamba yontulinda jini au shetani ya jambe jau wakatabina alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs ujoto waro ya hitolo ujoto atitula hene litolo ujoto padinyo la hene litolo ujoto pombu ya hene pole ujoto pula la hene lipulu aljuru haqiswas harudi hamba mnyezi Mungu hamba ashharul harami bi shahril haram wal hurumatu qisas faman yatada alaykum udumfanyani wadu ifata de metre matad na mumfanyo wadu hamandugo yemanamba kutiba alaykum alqital wa huwa kurhun lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون hizo aya ziwele sawa bunga mchukao jamta fitina utukao telefitina sida wala walengali katili la ni ulili ala nifungia wamba mtso swali zeba numenyelewa ni swala tena intikije umsiro la kurno yotikije namla wedere unimlio nyandu mwa msirjo wallah yotikije umsihiri wa Mwenyezi Mungu wa anna almasajida lillah fala tad'u ma Allah ahada abunge wedhamana wanzo udarawe diaspora wanzo udarawe si wandu wikaya ulili walifungiwa ikengo pale azali ya jaswali zabo zanvu wotukadomana ngotukajali mumsiri wo udangusiwa au twamro maudu au mfe yabo au rife yabo au rende rafungwa sha ikamhimo kana mbiwa Komori baada raisi wa hatu raisi wa appel de Paris yazithibitisha ya ukana e barua rawanzishia ni hataratibu mu Paris ranzishie meri ranzishia ukana haya hao mabango wa jona yabo abori kanzari mlahi ni bwa Komori yauka edhamana wao msiro ala Courneuve dizo ha decide yaukana azalia jaswalize yabo harudi haonesa uka ambassadeur yedo ja yao rimwambia ukana ngojota problemu wo msiriju yabo wa decide ukana azalinaje abongabo ngwanzu ya jende ni sitena iporofita nishukurie o wandu walo Marseille wangu hai ho jahun jerike bazima auka bismillah mashallah wo u déplace kay passa wa déplace waloni singwa jo diha ngabo walo ozembili za Marseille wajao hunu jeru waneshe jihad ngabo walo hunu wenda warumale tanga izopia ngespanish yao
Shani mlo pariban, mlo mo Île-de-France. Titende ngamparu za tanguransi. Oka reshi arabu otwandisa sayidati e shingereza leri gentlemen. O andisa sayidati anisati. Do andwa chez mesdames, demoiselles et messieurs. Amunge yabo. Amu mtafadhalin. Haina mzazi mwenza irumbi. Haina mzazi mwenza sheo. Haina mzazi mwenza roho. Haina mzazi mfaha ikosana. Haina mzazi mwenye uzaya maana. Naangalie wanahe wa ulwa wahafa wafungwa ni zetabu zimhurauni bonsi jubano e bwana woi e kemja maudu teletire ngwa uti ulwa wa uti wa mndo yabo shanga mjo thibitisha ukana awode mwana hatu wonga sindaye auka e bwana wayari ulili wana hatu harifungi halidharauli hafanya ina zofana wadunga yabo ngamwe Donald ndeni wone nyimandu mdungo uka Facebook no wana grupu no ana forum Facebook yabo il faut faire tel azali aisari tengele ya ngojo ya darau yaje Paris ya lawe yabo yende Nice watukufu wenji ngamumlahoni ya ukana zuki wangu ababai kala hamba untinda hula amadir kamiti Abdallah kwa miti razida Allah miti Abdallah kwa miti razida e kanga bo andori malama tazinji banu asibabu do confronter azali maladi wallahi besemi de wamadu abeto 135 euros alanga mina ukange kwa amadi ya helegari 90 135 euros Allah e kanga mdala piso abantu kamjuka mbese wamanu shayi kena konde jiza dingwena ukaba nuntibane mbabiza profi tujye mkanti nishiyo mrubano shama udune ibireranti maw'adna mawdu wa dhuhur eka Musa alayhi salam ilaina Firauna imyadiyaha wayamba inna maw'idukum as-subh alaysa as-subh biqarib basema yadiyaha tumaudu adh-dhuhr ya maudu kama bonguri kena muwata maudu Allah sha idhamana wahum siri wala kurnev kana udara wa appel de Paris dara wa tatu no baba hatu ni diaspora kamili hende azali ntotwa dizebana bajira filio do mro wa mzungu sayo ro mzungushia tarika kariji tahambe amsiri mtwaji shakanga mazo mbali ya jaso dizebana nganyama ni komori wanda ngana nezenkazi zune senta yonda msoli zabo mdomeze ngoma na tijonza igabari hajaba he wando swali zabo ya bali wabo yanje wa hemshinwa yarenge majimbia wendea pishi ya suma na chebanga mbaza restaurant bala mwabar mtsoba watatengwa hulali kaoba ngwa jo hutsabu samba udu bomzati habar ngari juwawe ze miliara azali yazitoa ekehambari udu wali fenga jofa kabo moto mumtuti weti moto haonesa ukanganya na poison nganya na rugokata sha wallahi udu ufahe shewo sha nguna mtu mseda alikamati yamba hubbul watani min al-iman mtu kananti kwa mtu jova ina mnana nzao so nende yona nzao nezo ntipi kisila mna hizo pia njeni vyo hanti boko kuna uto ufanya jao kuna uto jao utirendele utivishie udubo barini wasi doenda wasi utifanye chao litwaniki wa yona burlor matia wantu amiga Tanzania mwambie ni bani yokana ekanyuma tomana wa siasa nyiwandu mlona haya nyiwandu mlona ubinadamu nyiwandu wekayo kamjafa wenyi nyitindi sheza yatima maisamala aho maisamichi ekanyiti sinema ekanyiti wandu wasali tsandi saranti mamadu uja shirafi uja sana hamadi uja tosha uja nyoti pia uja metra larifu bani hanyo mtowani hula amdini mabi arenge mala hoya hanyo arenge ngo sa hanyo arengo na hanyo ngo ngamizo lelo hari haparani wandu na group ulola kunwe varabo ili wacho hariwache waridarau siondu rwano nazali nabo ndo kasi yonda rumezo leteli rimta siondu aeroport sionda jao amge abo ni wanama watukufu mabanga mmano bwana ni wanama watukufu mdungo ka Gare du Nord ngari mushili aoni ekabanu inumi nyanya kemmoneze tele ni wandu mdungo kanti bodunga Badruddin ni wandu wekayonga msikiti hao haina mru ya jojimete place ulona mbayima nititi yauka emwanama ulwawa zinuzi continue ekale ukarja juha owenyi Fahadi owenyi Muslimu owenyi Ayman owenyi Mutwi owenyi Bapale owenyi owana wanupia ze Faiswali ze Mutwi ze Salimu owenyi Archimedi e parti uri wanupia azala wari hitwa wanupia azala wari hitwa bwa Komori
haina mdu na imprime le foto linu banga mjoli tia yabo, haina mdu na le imprime bo wazaze bo wababa bo wana mawatukufu lititara ulwa ne mndu yambari de zama na waho msiro wala kurnefu bari taha adabu riwanzishia shawa mbangu wadwa fanye lentibadi zongo wanzo jena azali yabo ya jia swalize yao abangia ngarjo uona wanafiki ngarjo uona wana zenda hadinku ngarjo uona wana mapedra ngarjo uona wana malesi ngarjo uona wenza irumi ngarjo uona wenza imani ngarjo uona mashuja ngarjo uona mawatwania ngarjo uona mabakwedi abo abasayino yabaki eujokana muongo joona qui vivra vera eujokana muo banuna maudu baturi ngujoona ezijo ujiri la kurnefu ekakweli azala sumana ja ekakweli azala sumani haparwa no wandu ambao ndo alone toa maana yo yako abunge yabo namwambia haina mtu ule bana mwambie kana ekeka mjaju rawane sazali lelo abana nisi ngojenda yakaki yo walo nisi ajanya liyo walo pari abo basi sisi izo karina uka enamna inuzijiri karina uka enamna inuzijiri ngarjo ukanga sipirizo aunga simama rehemu ndo ni conduise poison ndo afanye na tukanza afanye ngabo aina usuko balo maiti shivizo da so balo usa komori abange ekusiku hatu uja karina ubaki wa makana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban muajjala wa aina ma takunu yudrikum al-maut mdasyo amba mtina ufungwa tina wonto anzani fento anzani kejao aina ma takunu haina mahala mjoka yudrikum al-maut Israeli ngujo mjiliani wala ukuntum fi buruj bainge tinganya mapale za blend na tijide hindini لكل أجل كتاب فإذا جاء أجله إكي أجلي جاء لا يستخدمون سواء لا يستخدمون كنا وافانس ولا كنا بونغوزا كوا كاتيو جاء نجوج أبغى يابو si ritonkazu si zori ko hambari kwanza resiste si ritobanu oka embana inu iri diserinos ngari mparaoni ya ukana mje bamuja ngamjori hunda namje banga mjori hunda yabo maudu eujo parwa hende ngujo hende eujo amba yabaki ngujo baki eko onyo msihiri wala korona mwanzo ubalo ngojo ubalo ke mwanzo twamndo ngojo twamndo ke mwanzo pulwa ngojo pulwa ekango wanzo wafe ngojo ufa ke mwanzo rife ngojo ufa eke mwanzo azali afa yabo na izo lizo rajo zanza ijomba mkuu zijiri Allahumma amina baika na zimshindao okay barishukuri yao haina mndu bako hafanye déplacement ili ajiarangarie usiku wa maudu oka shinui jihadi na mndu uswaliwa swalatul janaza iyo yo hamba farudhu kifaya eshe jihadi ujo shinda yongo farudhu aini oka wala yariwa urifungo emana mshu atufati mze Saidi ngamona ongepirizo atabasan kwa tuju emana mshu atwalengwa afungwa kamtuja maone sekoleriyo na mbalele foto la emana mshu atukana weya wanu wafu harudi harenge weya mfungu tena haina mwenza ari izo ndizo abidia zonesi haweni suwafu harudi tena ngamonao ni wandu mdola kunevu ngamjisio kamtuisi kana nyinyi wandu waume je mwana mshewe ni wandu mdola kunevu kamtufikire mwana mshewe no wana hai ni mruma hai hamadani kabati tambairuni ni matomana wa msiro la kunevu kabati usizinu alifumdwa maganyina msihiri nde namna mazomu kanyoti pia kama mazomu dali wame si yana mnaini zinto bela zibizini inba secretary ngamonao wajomba hanyuno nanya pia waisa wapande shabonti wora ha wojuzi arani anikwamba secretary na mwane namna msujudi yao taba ngamjode na mwamba uo ngamjode da mobwesi hanyo amba urino semba amba koka banu baheyo to wampala pala yo mnosani coach au yo jama muhaleze hanyo amba na muhime hapo mdore ngetaka ke comportement de yino wongo tsa windena mna walo amango ngwa onao ngamjwa wo Messi wo ndidu umavutwa maya wo zulufu enamneni mrajilejeza tano ama zinkada fashion na zero rovani wajilejeza tango hama kabati atambari kabati atambo binadamu waregeze miliari pia gabo chuitali ntujwa la dahubi hari na mwisheze ngo yanti hapo 8 ans de pouvoir Azali namna ewe mumda hugo iba 8 ans de pouvoir al-Imam Azali a réussi ses harumaze qualité pia ya 30 na mone tujwa la dahubi bakoshuna mbokana mndwala pisa wa Roma bafu na mone mndo amadu izo ambao ya na mwenezi ngo yanti hapo juu hapo o andu watoto buje maudu yonga nzo mndu irewe
shaina mndu ikaulazimu maudu jerone si azali baba no isanti kana isamu yezana isamdele na matni sindu tekenda mitiro walo komoro walunga daru msema jilisi wada kanti na nfumbariana no tihada ona ndo mango nao kewa sawa ni kwa emali wakau hadori la pizza wafanyisize mpunda wadori sukula masuzu na bakada dala na mkayo kama ta parone na bayiro na mraba njapare rohindu njapare rohindu sitinda o sisi Allah sitinda o amina mwana masuo yabo mtukufu ustad yodio ntia wandu miswiri rikawenda turu ono Amerika jabala passeport ezinu passeport za ureda jakasina ze bitoka consulia akasina ze carte consulaire ineze carte bitoka za kulli ze carte za étudier na msebo ntingo deza msebo ntingo deza tu hari sisonzi yani rika wore deza tu bakarte na passeport tam ebana ombaga ndura pa chanvier dans les passeports ba gordaka urgada yo nganzo passeport tamba ngeda bangori rechezo ngori sisonzi yani kwa maarende uri parisa Grèce ou le parisa ndaho basi eshofera nganje titsewe ntiyari nganje yafumsede na yari Allah bila damine mwana mawona na tuolo katero ona mawiko ni litele lizinga bodi tukarifiya bona sile shofera bu ngutoka usele garu waturi likausaja atare kadare lera beho mal mji ambao Ismaili yabo na mjese na jamaa mtisar mwamvio na mumrejeza uko kwa mori mani wehejo tabakana doza tupi ya kandoja shaiso pia ndo tukon cause instruction abage banu kasi utikauta jari shangazi yakana ndele bikalo kasi shaka tuko finalizo tiale yabo kasi optimize mbwana tiale yabo risori kaza zikaba yanga tukofanya chao no sijao maudu dem tukaonise dignity hanyu kaba nyinyi wa ti watwana nyiti wa mezi nyiti wanafiki maudu ndo torambua o wanadamu maudu dem ndo torambukana banu mkomori basi na mwedebo wa baba hanyu no wazaza hanyu mwende wa kenti wa dolala ina mdo yebwe hanywa fatu ya bire ya bale pala ya domno sanile kojo sheika wanu mwadiwaza kweli bahawa ndo ala kurunevu o msiri wala kurunevu kweli kwa bangu ndo wafanye mekuranti jerifungwa bahari ifwa zali mwanzo ya jeva ngarendera dase kero na zali fanye baya ero wangu geringo sabata njo mmona chao kena moni mmone chao na mumpare yache bambe semleme wa msiri wangu bese wanzo kufanywa l'église wa msiri wala kurunevu si ujabo riswali wa fuhatu si ujabo wa ndo ngeze darasa si ujabo ribeze itima si ujabo riswali ze juma alafu kega manzo ubalo bakela l'église yabo au wanungu wanzo ba misiri ezele l'église ko tambe misiri kemleme wano msiri wonga manzo mubange na mtesite ni swaza liat amadiri benze baro malani handa abasakar lindao owazaze wenza irumbi owazaze wakinaifu owazaze mawatwania owazaze wenza haya owazaze wenza binadamu oandwashe ja Madam Fatima Mzee Saidi yarengwa yafungwa maudu wao do wajohucha yabo wajoa onese jezi msade hamadoji otorengwa ide abalidu wabasi wandu hamado wana wanu warengwa ulwa wafe wafungwa bure ikekabatizili yatabasa ikenga wandu ambao maislamu wandu aparele kafiri linu watu uto paro jo subitiale aminuka abaisa tawaza au ena mroheba azali wanzo jodi ngoni yabo ya teba abo ndali swambuzi na mindini yo ya je yavurize na mlawe na mtegele yo chele mtijo ishi afera omshana niyo jo mtukazo mabichao Gantia zali kabati mruma biokana wala urongo waja wadoka makonseiller wahusu na zila zonti pia shamu mbulia yari dharau yariwe yarifunge ya toa ndo mwazina fanyizo pia alafu mja muda makana na shabanu unga na hakisha urongo nai wala ngurongo ndo hata nizeni mdadao ni pia hata Mwenyezi Mungu katika hukumu Firauna na wao wale mana na hibada bo Mwenyezi Mungu maulama wale yabo pia wale Facebook kwa pia waishia hizo azali hamba wao na wazali namna teresa Qur'an nezenrabo ni namna ya towa zamana damu chakabati hapo ujosubitia beusi ya bezo kazirendo hapo mwana nyasi fundi watu ulo maure habebanga mjombo ko tende ndo maswala haina mtu ya maana na mwanyanya ja utunda eswala ikehe haina mtu ikayao ngufanyo dhuluma wandu kwa tumanza ya jaya tende ya wandu eswala ikehe mjuma shipri kama wende marege azali yaje nyanyika mtu ka uo wallahi billahi kabati mkomori tuyo kazali ngurumi yo ndoko za masaili na walimu shanga manzo ikebanga mdidarau emiadi hatu maudo keru waswiri abonge na mbehe message yino haina mkomori ule na irumbi ekatido wanafiki ekatido wamezi ekatido wazulifu ekatile malaba yalo ulaya banyu yao nawe zentie namna imagine mwenje na Ethiopia waodo wandu watamba nende ya swalisi shaina mndu mwenza irumbi mwenza ubinadamu mwenza hari ujua wandu wa ulawa hafa wanoti pia
ujua zetu maina usikuwa na nyaso tungu watu hata mahakama itakao jada zambe kana ngare ndonisi endera mona tanka ranzira libi udungo kana hamuna mwanadamu bo kafiri la mazi ranzidi ni udungo uhisi ya ukana msiba wo sababu dhalimu la shonga ukaujaru message zone mpika la funga nzo uprofite banyo ndo ala kuruno vo msiri wonga mazo uprofite ntoba ngabo ngabo security nji goje jonji ofanya ina utukanza kabasi problem na jema udula kuruno vo abunge eshuja bado anazenda hadingo no wazazi watu na Nairobi na haina mndu wako katinari wao sava shahina mndu mwenza Nairobi mwenza ari mwenza binadamu ramdrumshe ramdrumme rambaba ramzati ramnaichana ngari mlinda oni maudu haruma omji wala kurunoevu harumu msira juma waho wa Komori na mbehe message yinu haraka haina mkomori mwenzari kujojua rishukurie o wandu walo Marseille wa isawa wasu no wajao ili jerike watima rione mndu yari ulilia je makafiri wakati waambia Ibrahima ukana mwalimu mrengeaje anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahima basi hizo ndizo nazo ambia ile kafiri linuma udu la uka banu kweli wade mndu ari ulili wananyasi wanu walifungia walengema na msho hatuwa iwamfunga basi maudu nge lazimu hiyo emruwa yao nesoze no gwezo batukufu wewe wari nge mwana msho hatu leo ntwararu bato mndu joma dalio yode haina mweza Irumbi abuge abo ezadunga yabo namrishilie ba dizo wandu walola kurunevu wadeside waridharau wadeside wa mbe ukana ngwa paro asumana azaliaje abuge abo jokana muongo joona usiku wa maudu wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi